Jedna velika arhitektonska nagrada u Srbiji po prvi put je dodeljena arhitektama koji su izveli objekat u Nišu. To su arhitekte Aleksandar Milojković i članovi njegovog tima Garaž Grup. Objekat je aneks Medicinskog fakulteta u Nišu, a u pitanju je godišnja nagrada Saveza arhitekata Srbije za delo izvedeno u 2010. godini. Objekat predstavljaju glavni autor arhitekta Aleksandar Milojković, arhitekta projektant Marko Nikolić, a kao predstavnik investitora govori dekan Medicinskog fakulteta u Nišu, profesor Milan Višnjić. Nagrada zaista jeste najveća koju je naš tim do sada dobio i ne mogu da kažem da ne znači. Naprotiv, jako prija. Posebno kada je reč o nagradi struke, nagrade koje su dodelile kolege koje se bave istim ovim poslom, uspešne kolege koje su ranije godina dobijale neku takvu sličnu nagradu. Nema promene u stavovima. Dakle, razmišljanja o arhitekturi, promišljanja arhitekture ostaju iste. Osjećanja su uvek ambivalentna i uvek variraju upravo od ushićenja, od nekog zadovoljstva do straha, od odgovornosti u vezi sa društvenim kontekstom. Sve u svemu zadovoljstvo je dominantan osjećaj. Bilo nam je želja da jedan ovakav objekat vidi šira javnost, ne samo naša ovde Niška. Svakako da imponuje da naš objekat dobije nagradu u takvoj konkurenciji, naročito ako znamo da sastavu nagradu nikada niko u Nišu nije dobio. Mi smo zadnjih nekoliko godina otvorili 2 nova studijska programa. Jedan program je farmacija, a drugi program su strukovne studije. Znači, ranije smo mi to zvali Viša medicinska škola. I samim tim smo bili u velikom manjku sa prostorom. Na našu sreću imali smo ranijih godina dosta studenta koji su bili iz susednih zemalja, iz Grčke, iz Bugarske, iz Italije, iz Makedonije i na neki način smo imali neka svoja sredstva. I mi smo doneli odluku da ta sredstva upotrebimo na jedan vrlo koristan način, a to je da proširimo kapacitete da bi omogućili studentima da bolje savladaju ono što je predviđeno programom studija. Nije možda previše složen i težak zadatak, ali svakako nije ni jednostavan jer je sam program bio vrlo ambiciozan. Dakle, imamo tu neke različite sadržine, amfiteatri različitih kapaciteta, gde je između ostalog trebalo posvetiti pažnju i problemima akustike. Imamo centar za biomedicinska istraživanja, imamo učionice, imamo dekanat, imamo kabinete za profesore. De facto je svaka osnova je potpuno različita. Svaki sprat je različit. Mi u ovoj kući nemamo karakteristični sprat. Nije to tako baš sve jednostavno bilo. Morali smo više puta da se sastanemo, morali smo da razgovaramo, da ja otprilike postavim jedan projektni zadatak, a na osnovu tog projektnog zadatka da se napravi projekat. Naravno, ja sam imao viziju šta treba da uradimo jer sam znao potrebe koje mi treba da imamo, znao sam potrebe koje su nama neophodne i na osnovu toga smo napravili jedan ovakav divan projekat i krenuli da gradimo taj projekat. Reč je o aneksu, o produžetku postojećeg objekta koji tu stoji već 50-ak godina, koji nema neke značajne arhitektonske vrednosti, ali je duboko ukorenjen u memoriji građana. Znači, on tu stoji već dugo i kada se dobiju takvi zadaci uvek je bezbroj pitanja i dilema pred projektantom. Kako postupiti, kako se odnositi prema postojećim, šta sa novim objektom, da li poštovati i šta poštovati na starom, kako uskladiti mase, kako to sad sve treba da deluje kao jedinstvena kompozicija
da nova dogradnja ne bude pretenciozna i nametljiva, a da s druge strane ne bude bezlična i nema. Ono na čemu nastojimo da temeljimo sve naše projekte je tretman volumenske kompozicije. Znači, sama kompozicija objekta je nešto što nam je značajno. Otvori i sve ostalo je nešto što prati tu priču i treba da bude u funkciji te priče. Mi smo hteli upravo što smo ovde i dobili. Znači da taj jedan čisti front koji, ako ste pažljivije zagledali, sadrži sve neke osnovne elemente. Znači mi imamo tu i stubove, i zidnoplatna, i prozore, i neki podest, neki postament koji se desio zbog visine prizemlja starog objekta i pristupnu rampu koja je u ovom slučaju inverzna, znači vodi ka suterenu. I naravno svi ti elementi, osim svoje svrhovitosti, svoje funkcije i konstruktivnih nekih vrednosti i značaja, imaju i neku likovnu snagu koja je u stvari upotrebljena da bi se došlo do izraza koji smo želeli. Dakle, istina je da je osnovni korpus, osnovna kompozicija smirena i da se onda dešavaju mali ispredi i mali otkloni od svega toga. U pitanju su ponekad zahtevi funkcije, o kojoj ja nerado pričam, jer funkcija je nešto što se podrazumeva. Nam je trebalo ovo otvoreno prizemlje, znači trebalo nam je stakleno prizemlje koje otvara nove fokuse ka ovom pristupnom platovu. S druge strane, postoji opasnost kada se tako nešto desi da masa iznad bude jako teška. Dakle, to je jedan od razloga što je ovaj glavni motiv ovog stuba faktički tretiran kao nastavak zida, kao komad zida koji je izgubio svoj kontinuitet spuštajući se ka prizemlju. Ista stvar sa aritmijom na otvorima, koja je preneta malo, ako ste primetili, sa starog objekta. Na starom objektu imamo neke aritmične otvore. Mi smo se i sa njima tu malo poigrali na ovom prednjem fasadnom platu. Sve u nekim pravilnim rasterima koje je trebalo uskladiti vezano za različite sadržine po spratovima. Dakle, na istim modulima su na nekom nivou smeštene učionice, na nekim narednim nivoima kancelarijski prostor i tako dalje. Ali je sama konstrukcija vrlo čisto i korektno rešena, bez obzira čak i na one malo povećane raspone u velikom amfiteatru, iznad koga leže dva mala amfiteatra. Dakle, za kolege statičare nije bio jednostavan zadatak. Možemo da stanemo iza svakog rešenja do kojeg smo ovde došli. Da jednostavno nekog dana ne bismo došli u situaciju da nemamo odgovor pred našim studentima kad nas pitaju zašto ste uradili to tako, a nama na vežbama pričate da to nije dobro. To je znači bila tačka vodilja. Mi smo hteli da napravimo jedan dobar objekat, da će se stvoriti izuzetno dobri uslovi za rad, a onda posle toga rezultati rada će sigurno biti bolji nego što su bili pre toga. Desilo se niz funkcionalnih uslovljenosti, dakle spratne visine postojećeg objekta i zahtev da nova kuća i postojeći objekat budu vezani na svim spratom. Mi smo u konkretnom slučaju pokušali da tu sponu unapredimo, da joj damo jednu novu dimenziju, tako što je ona iz neke vertikalne, neutralne staklene površine promenila smer, protekla u neku horizontalnu staklenu opnu prizemlja sa obe strane prizemlja i vratila se u neku vertikalu ponovo, koja faktički deli, spaja i deli i stari objekat sa novim, odnosno od novog, i dva različita korpusa novog objekta. Opasnost uvek postoji da dogradnja deluje kao nešto što se slučajno tu sudarilo sa postojećim objektom. Ja mislim da smo mi u ovom slučaju uspeli da prevaziđemo taj problem i da sve ovo zajedno deluje kao jedna integralna celina, a da naša intervencija ne bude neprimetljiva. Iako nije, nadam se, nije nametljiva. Koristili smo vrlo skup materijal, kvalitetan materijal. Vi ne možete napraviti dobro delo sa lošim materijalom.
Ne možete napraviti dobru zgradu i kvalitetnu zgradu sa lošim materijalom. Ali smo tu bili jako nevaljavi, pogađali smo se kao na pijaci, bilo je teško vreme i vrlo često skidali cenu za 20-30% sa kompletnom infrastrukturom, sa kompletnom opremom koja je ubačena u zgradu, sa klimatizacijom, audio-video komunikacijom, sa nadzorom, sa amfiteatrima, sa stolovima, stolicama, košta nas oko 900 evra po kvadratnom metru. To je neverovatno niska cena. Taj trougao, investitor, projektant i izvođač, svi smo bili na liniji i svi smo sebi zadali isti cilj da uložimo svoj maksimum i da uradimo posao valjano u roku koji jeste bio zaista kratak. I ja bih zaista želeo da od srca pohvalim izvođače koji nisu želeli da prosto odrade neke stvari, već su se muški trudili da i sebi i nama olakšaju. Posebno bih voleo da naglasim visok stepen razumevanja i saradnje kvalitetne sa kolegom Slavišom Todorovićem koji je vršio stručni nadzor na izvođenju objekta od samog početka. Poenta svega je što smo svi trojica imali, odnosno četvoro nas bilo to skoro uvek zajedno, svi smo imali isti cilj, da završimo objekat. A znali smo da koliko imamo para. I onda smo gledali da taj novac maksimalno dobro iskoristimo, a da objekat ne izgubi na svojoj funkcionalnosti i na estetici. Upoznajući se sa opštim arhitektonskim konceptom arhitekte Milojkovića, posetili smo još 2 objekta u Nišu. Na tim primerima možemo da vidimo razvoj i očuvanje nekih od osnovnih tema arhitekture ovog autora. Hotel My Place Western Union nalazi se na obali Nišave i za njega je kao i kod drugih objekata karakteristična raščlanjenost masa, ali u nešto svedenijoj meri, zbog čega su pojedinačne prožimajuće mase dobijale različitu materijalizaciju. Drugi objekat je izuzetno uspešno arhitektonsko delo, Pakom informatički centar, koji nažalost nije promovisan u našoj arhitektonskoj javnosti. Raščlanjenosti i nadopunjavanje kubičnih formi ovde je istaknutije nego kod drugih objekata, a osnovne forme prate unutrašnje podele i raspodelu funkcija. Objekti Aleksandra Milojkovića nikad nisu monolitni, niti su upečatljivo tektonični, jer se osnovnim masama i na druge načine razdvajaju od terena na kojem se nalaze. Takođe za objekat Pakom informatičkog centra i za zgradu aneksa medicinskog fakulteta zajedničko je odstupanje od vertikalnih i horizontalnih linija koje uokviruju neke od glavnih masa. Kosi stubovi u blizini ulaza su motiv koji se pojavljuje na oba objekta i u ovom trenutku to je zanimljiv arhitektonski potpis Aleksandra Milojkovića. Zgrada medicinskog fakulteta, za razliku od drugih, svojom belom fasadom koja se nalazi na stubovima, horizontalnim nizovima prozora i prividno ravnim krovom, prikazuje i direktne reference na modernizam, što nije bilo tako direktno povezano sa ranijim objektima. U unutrašnjosti ovog objekta se nije ništa slučajno desilo. Svaki detalj je pažljivo prostudiran. S obzirom da je u pitanju škola, trebalo je podmeriti primenjene materijale, kolorit, sve u funkciji postizanja nekog osjećaja udobnosti i pripadnosti kod korisnika, kod studenta i kod nastavnika. Dakle, materijali su mirni u svojim najčešće prirodnim tonovima, nema nekih presnažnih detalja što se tiče kolorita, osim nekih putranja na spratovima koje su nešto naznačene nekim oranž tonovima i finih ovih fotelja u amfiteatru, nekoj ljubičastoj boji koja lepo leži uz
prirodni furnir Orahov na oblogama koje su utilitarno dekorativne. Dakle, i zbog akustike i zbog neke, ako smem da kažem, elegancije koja je od nas tražena da se desi u tom glavnom amfiteatru, jer njemu nije osnovna namena samo održavanje nastave, već održavanje nekih naučnih skupova, nacionalnih, međunarodnih kongresa i tako dalje. I u tom smislu smo imali mogućnost da ispoštujemo neke zahteve koje jednostavno nauka preporučuje u smislu kubature prema broju mesta u amfiteatru, u smislu odnosa strana, visine i ostalih nekih performansi koje su neophodne da bi se postigla dobra vidljivost i dobar zvuk u tom prostoru. Čitav je objekat prošao kroz naš atelje. Dakle, zajedno sa saradnicima, kolegama i saradnicima sa Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu i iz biroa Garage Group. Znači, kompletno sve što vidite ovde, osim jednog malog dela izabranog serijskog nameštaja, je projektovano sve. Zgrada, nameštaj, oprema, dizajn, dakle, natpisa. Ja sam imao, da kažem, ulogu neke vrste koordinatora tog tima koji je učestvovao u samom iscrtavanju, odnosno u izradi tehničke dokumentacije. Najpre tehničke dokumentacije glavnog projekta, a naročito kasnije kroz izradu projekta interijera koji je morao da bude i dosta detaljnije sagledan i gde je bukvalno svaki kvadratni santimetar tretiran na specifičan način i gde je svakom detalju pridat poseban značaj. Tako da mlađi kolege koje su u tom trenutku bile sa nama, ja bih ih ispomenuo, to su koleginica Vladana Stanković i Maja Janićijević i kolega Dejan Radić. Ja mislim da su svi oni u tom trenutku već bili svršeni studenti arhitekture. Su u velikoj meri doprineli da objekat izgleda ovako kako izgleda. Usled nekih brojnih zastoja zbog loših vremena, teških nekih prilika u kojima su se neke određene izvođačke firme našle, složenih birokratskih procedura sa periodima za žalbe, za odluke komisije i tako dalje. Mnogi detalji morali da rešavaju na licu mesta, čak često iscrtavani ovde. Što je nama kao timu posebno drago, jer u stvari potvrđuje našu posvećenost timskom radu. Ali ne samo timskom radu u projektovanju, već timskom radu i u izvođenju objekta. Posvećenost ostalih učesnika u izgradnji, realizaciji neke zajedničke ideje. I u suštini afirmiše građenje kao sastavni deo nastanka objekta, a ne samo fizičku manifestaciju projekta. Ja sam od ranih jutarnjih sati bio ovde po čitav dan s majstorima, ispravljao ono što se na licu mesta ispraviti može. Po završetku njihovog radnog vremena ja sam se vraćao nazad u naš atelje, rešavao probleme koji su tog dana uočeni i neki koji su uočeni ranije, a nisu razrešeni, i prosto formirao neku dinamiku šta raditi dalje, kako rešavati već nastale probleme i kako postupiti u nekim očekivanim već situacijama koje će se desiti sutradan ili narednih dana. Mi smo planirali da objekat završimo za 50 godina, povodom 50 godina radova u fakulteta, i radovi su dosta sporo išli. Jednog dana se ja pozvao sve šefove koji su vodili pojedine radnje u okviru objekta
I ujutru u 8 sati sam ih pozvao i onda sam mi rekao, gospodo, ja idem za Beograd, hoću da sutra veče bude objekat maltene privršen, hoću da bude pri kraju. I otišao sam za Beograd i uveče sam se vratio negde oko 6-7 sati. Ja sam zapanjio, ovde je bilo bar 200 ljudi koji su kao mravi radili u celom objektu. I objekat je završen za tih 5-6 dana, koliko je ostalo bilo do posle 50 godina fakulteta. Tako da, i to nije bio jedini put, više puta sam ja zajedno, naravno, mi smo vrlo često zajedno dolazili da ih obiđemo i onda što ja ne primetim, primeti nadzorni organ, što ne primeti nadzorni organ, primeti arhitekta, jedan, drugi. I nekako su se plašili kad vide da mi ulazimo u zgradu, nije im bilo baš drago, ali su mi bili stvarno i korektni prema njima, ali i uporni. Tražili smo da stvarno nešto se uradi kako treba da se uradi. Što se tiče same saradnje sa investitorom, ja moram da iskažem svoje zadovoljstvo da je u ovom slučaju, za razliku od nekih iskustava iz ranijih perioda, kada je dolazilo do nepremostivih problema, pa čak i napuštanja objekata sa strane nas projektanata. U ovom slučaju saradnja bila jako kvalitetna, ispravno shvaćena i mogu da kažem rasla nekako u pozitivnom smislu sa rastom samog objekta. Na moje zaista veliko iznenađenje, nekako su svi ljudi iz kraja zavoleli ovu zgradu. Što se tiče studenta, nismo imali prilike da mnogo sa studentima pričamo, ali smo razgovarali sa nekim ljudima iz nastave, sa mnogim ljudima koji drže nastavu u ovom objektu i oni su jako zadovoljni ambijentom, atmosferom, tehničkim uslovima koji sada tu postoje i kažu da im jako prija da drže nastavu u ovim novim prostorijama, a da imaju utisak da prija i studentima. Verovanje u ovu zgradu, verovanje u ispravnost nekih odluka kada je reč o ovom objektu je prisutno bilo i pre nagrade. Isto kao i sumnje i skepsa i stalna preispitivanja da li je u stvari ta odluka dobra. Ali na kraju je vera uvek snažnija od sumnje. Nagrada je neko konačno zadovoljstvo i radost zbog toga što je i struka prepoznala da izgleda ova kuća vredi. Bio je ovo razgovor sa projektantima aneksa Medicinskog fakulteta u Nišu, Aleksandrom Milojkovićem i Markom Nikolićem, koji su sa timom Garage Group dobili godišnju nagradu Saveza arhitekata Srbije za 2010. godinu. Naš sagovornik bio je i dekan Medicinskog fakulteta Milan Višnjić. A u završnom delu emisije predstavljamo vam nekoliko izvođača i firmi koje su obezbedile materijal za izgradnju ovog važnog arhitektonskog dela. Nabavku opreme za osvetljenje i elektroinstalacije za objekat aneksa Medicinskog fakulteta u Nišu obavila je i Tara Trade d.o.o. iz Niša. Tehnički, estetski i funkcionalni zahtevi projektantskog tima zadovoljeni su pažljivim izborom svetiljki visokog kvaliteta i savremenog dizajna uz upotrebu najefikasnijih izvora svetla. Svetlotehnički proračuni rađeni su po standardima za nivo osvetljenosti objekata te vrste. Elektrogalanterija je birana po tehničkim, a zatim ne manje važnim estetskim zahtevima. Ne samo na ovom, već i na drugim projektima i Tara Trade blisko sarađuje sa projektantima, arhitektama, izvođačima elektroradova, veleprodajama i maloprodajama i prilagođava se potrebama tržišta i očekivanjima partnera. Pored osvetljenja u objektu i izvan njega, rađene su i posebne svetiljke za plato ispred fakulteta, sastavljene od posebno kupljenih elemenata po projektu koji su uradili arhitekte aneksa Medicinskog fakulteta i stručnjaci i Tara Trade-a. Visoko kvalifikovani kadar pruža podršku u izradi projekata za sve vrste objekata, plasmanom robe vrhunskih proizvođača iz oblasti osvetljenja i elektromaterijala i Tara Trade želi da kupcima ponudi atraktivne, kvalitetne i pouzdane proizvode i dinamična, inteligentna i inovativna rešenja.
U skladu sa savremenim tendencijama posebna pažnja se posvećuje energetskoj efikasnosti, LED rasveti i upravljanju osvetljenjem. I Tara Trade kao dobavljač u stalnoj ponudi ima najuglednije brendove iz inostranstva: Targetti, Osram, Legrand, Traxon, Vistozi, Onolucci, Artemide, Forma Lighting i Guccini i proizvode drugih najuglednijih firmi u ovoj oblasti. Podove u novoj zgradi aneksa Medicinskog fakulteta u Nišu postavila je firma MCS Sistem iz Požege. Firma se bavi uvozom, nabavkom, distribucijom i ugradnjom PVC tekstilnih epoksidnih podova i gotovih parketa. Posjeduje sve potrebne sertifikate proizvođača kao dokaz obučenosti, opremljenosti i kvaliteta. To je jedna od vodećih firmi u Srbiji po količini ugrađenih podova, a u zapadnoj Srbiji drži lidersko mesto. U pitanju je porodična firma osnovana 2008. godine, ima 8 zaposlenih, a njen vlasnik je Mileta Cvijović. Ova firma zastupa proizvođače Tarket, Gerflor, Burmatex, Forwerk, Uzin i Unipox. Iako postavlja različite vrste podova i podnih obloga, najveći broj referenci firme MCS System odnosi se na postavljanje PVC podova. To je bio i glavni zadatak ove firme u izgradnji aneksa Medicinskog fakulteta u Nišu. PVC podovi su izuzetno otporni na habanje i vlagu, lako se održavaju i posjeduju visok stepen apsorpcije buke. Podovi su privlačni i zbog širokog spektra boja i dezena. Kombinacije boja i površina u postavljanju PVC podova su neograničene, a oni se mogu uspešno kombinovati sa drugim podnim oblogama, kao što je i urađeno u nekim prostorima građevine koju smo predstavili. Veoma važna karakteristika PVC podova je njihova pristupačna cena u odnosu na kvalitet i trajnost koje pružaju. Za fasadu aneksa Medicinskog fakulteta u Nišu korišćene su Swiss Pearl ploče, popularne savremene naslednice Eternit ploča, koje za naše tržište obezbeđuje firma ESAL. Ono što je nama zadovoljstvo i što je uvek dobra stvar jeste da arhitekte prepoznaju u stvari u našem materijalu mogućnost da materializuju na pravi način svoje ideje. Sa aspekta ulaganja finansijskih sredstava ima 3 faze. To je faza pripreme koja podrazumeva, znači, sve one pripremne radnje koje se odnose na, pripremu odgovarajuće projektne dokumentacije, razradu detalja i uopšte pripremu za realizaciju projekta. Zatim faza izgradnje i na kraju jako bitna faza, nažalost, po mom mišljenju je kod nas zapostavljena u odnosu na ove dve, to je faza eksploatacije objekta. To pitanje je, ajde da kažemo, večito pitanje i to je nekako pitanje kad smo mi krenuli sa distribucijom materijala i primjenom materijala ovde na našem tržištu, na našem prostoru, je pitanje cene. Međutim, ono što se zaboravlja to je da ove fasade pripadaju i ovi materijali pripadaju toj grupi takozvanih neodržavanih fasada. To znači sledeće, praktično fasada je, što se tiče boje, izgleda u potpunosti ista tokom celog veka eksploatacije, a vek eksploatacije premašuje 50 godina. Ovde, kad jedanput se postavi fasada, onda ona ostaje takva tokom cele eksploatacije objekta. Tako da je to jedan od argumenta kada se govori o tome da li je nešto skuplje ili nije. Uvek se postavlja pitanje, šta vi želite od objekta. Ovde koristimo aluminijumsku, najčešće aluminijumsku podkonstrukciju. To su tanji profili, debljine 2 mm, tako da što se tiče, kažem, u odnosu na te sisteme ventilisanih fasada, jako je racionalna podkonstrukcija. Maksimalne dimenzije ploča koje mi, korisne dimenzije koje mogu da se primene su 304 x 122 cm. Mnogo je racionalnija fasada se dobija korišćenjem maksimalnih formata, racionalnije u smislu i podkonstrukcije i u smislu utroška svih ostalih elemenata, pričvrstnih sredstava i još nekih drugih elemenata na fasadi kad se primenjuju te naše ploče. Aqua Plus d.o.o. iz Niša je preduzeće koje je generalni uvoznik specijalističkih građevinskih materijala poznatog nemačkog proizvođača Schomburg, koji je zastupljen na tržištima svuda u svetu. Proizvodni program čine epoksidni podovi za objekte društvene i industrijske namene, hidroizolacioni sistemi, malteri za sve vrste sanacije objekata, aditivi za beton i malter.
Prvenstvena ciljna grupa Aquaplusa i Schomburga kao brenda su projektanti, s obzirom da je dobro izrađena projektno i tehnička dokumentacija uslov da bude izveden kvalitetan objekat. Na objektu aneks Medicinskog fakulteta u Nišu hidroizolacioni sloj sanitarnih čvorova je izveden primenom akrilne elastične hidroizolacione mase Saniflex. Posebna pažnja je posvećena prelomima i uglovima sanitarnih čvorova i u tom smislu primenjena je poliesterska traka Azodicht Band i na taj način je dobijen kompletan hidroizolacioni sistem koji je u tehničkom i u komercijalnom smislu vrlo isplativ. Ovo je jedan od mnogih primjera dobre saradnje stručno-tehničkog kadra Aquaplusa i projektnog biroa Garage Grupa, odnosno arhitekte Aleksandra Milojkovića. Aquaplus će i dalje težiti dobroj saradnji sa projektantima i na taj način će promovisati svoja kvalitetna sistemska rešenja. Blažeks d.o.o. je savremena kompanija čija je osnovna delatnost proizvodnja kancelarijskog i poslovnog nameštaja. Blažeks je do sada proizveo više od 400.000 stolica, opremio više od 4.000 kancelarija i više od 100 dvorana. Blažeks svoj poslovni uspeh meri i mogućnošću da proizvodnju obogati novim proizvodima u skladu sa potrebama tržišta, među kojima su i vrhunski radni i konferencijski stolovi i radni kabineti modernog dizajna. Za nove linije proizvoda Blažeksa angažovani su stručnjaci koji su dobijali višestruke nagrade za dizajn nameštaja. Ergonomski oblici i savremeni dizajn fotelja treba da radne prostore učine prijatnijim i da budu u skladu sa potrebama i izborom kupca. U ovom slučaju je sve rađeno po projektima tima arhitekte Aleksandra Milojkovića, a između svega ostalog izuzetan domet ovog posla je bila proizvodnja dva različita tipa stolica od lameliranog drveta za male amfiteatre i za učionice. Firma je posebno ponosna na veliki amfiteatar fakulteta koji smatraju jednim od najlepših u Srbiji. Proizvodni kapaciteti kompanije Blažeks mogu da zadovolje potrebe najzahtevnijih klijenata, što uključuje i opremanje velikih prostora, skupštinskih sala, univerzitetskih centara, amfiteatara, bioskopa i sportskih dvorana, škola, medicinskih ustanova, ugostiteljskih objekata, showroom prostorija. U skladu sa posebnim porudžbinama, kada se razvijaju potpuno novi proizvodi, urađene su čak i teleskopske sklapajuće tribine za sportsku dvoranu. Svi proizvodi su atestirani od strane Instituta za ispitivanje nameštaja pri ovlašćenom Šumarskom fakultetu u Beogradu, a firma posjeduje međunarodni sertifikat o sistemu upravljanja kvalitetom po standardu ISO 9001-2008. Domina posluje i radi u okviru preduzeća Lenitex, koje je osnovano 1989. godine i koje se bavi uvozom, distribucijom i prodajom ekskluzivnih dekorativnih materijala i opremanjem stambeno-porodičnih, poslovnih i ugostiteljskih objekata, hotela i tako dalje. Domina ima koncept tržišnog poslovanja za poznatog kupca, pružajući kompletnu inženjering uslugu od izlaska stručne ekipe na teren, uzimanje mera, predlog dizajna, realizacije i montaže. Zaposleno osoblje sa velikim radnim iskustvom odgovorno i uspešno realizuje sve projekte tima. U svojoj ponudi Lenitex i Domina imaju proizvode za uređenje i dekoraciju prostora, kao i sisteme za zaštitu od sunca, veliki izbor klasičnih zavesa, drapera, mebel štopova, materijala za stolnjake, asesoara, aluminijumskih i PVC plafonjera, metalnih garnišni, panelnih, paketo, rolo, zebra sistema, trakaste zavese, zavese od bambusa i tako dalje. Svi sistemi mogu da budu sa automatizovanim povlačenjem i sa daljinskim upravljačem. U ponudi su i nezapaljivi i blackout materijali za klasične zavese, paketo i rolo mehanizmi i nezapaljiva screen platna koja zbog svojih karakteristika nalaze primjenu u opremanju poslovnih prostora. Lenitex i Domina su ovlašćeni uvoznici i distributeri uglednih španskih, nemačkih, italijanskih i grčkih brendova u svim nabrojanim vrstama robe. Domina nudi tapete marki Marburg, Rush, Graham & Brown.
U ponudi su komercijalne i dizajnerske kolekcije tapeta izrađenih od staklenih vlakana, kristalnih perli, svarovskih kristala, kvarcnih ljuspica i tako dalje.